Lufthansa Technik Malta, kumpanija tal-avjazzjoni li hija kruċjali biex dan is-settur jikkontribwixxi madwar 600 miljun euro fis-sena fl-ekonomija Maltija u jimpjega mal-5,000 ħaddiem, fakret l-20 sena ta' operat f'Malta. F'avveniment li sar għal din l-okkażjoni f'Ħal Farruċ, il-Prim Ministru Robert Abela nota s-saħħa tas-settur tal-avjazzjoni f'pajjiżna, partikolarment fil-qasam tal-manutenzjoni u tat-tiswija tal-ajruplani, magħruf bħala MRO. Fil-hangars tal-Lufthansa, il-Prim Ministru Abela irrimarka l-ħidma importanti li qed issir biex aktar studenti jitħarġu u jażlu jaħdmu ma' din il-linja tal-avjazzjoni, anki permezz tal-kampanja Choose Aviation immexxija bejn il-Malta Enterprise u l-MCAST. Saħaq li dan is-settur mhux sempliċiment joħloq impjiegi, iżda karriri ta' kwalità. Innota wkoll kif Lufthansa Technik Malta 85% tal-ħaddiema, jiġifieri qrib l-400 persuna huma Maltin. Il-Prim Ministru laqal fatt li fi żmien li ġej il-kumpanija se tkun qed taħdem fuq il-manutenzjoni ta' ajruplani ta' tip B787 li huma magħmra b'teknoloġija importanti li jżidu l-effiċjenza fl-użu tal-fuel u li jnaqsu sew l-emissjonijiet fl-arja fost oħrajn. Dr. Abela qal li ħares il-qudiem li f'ħidma kollettiva ikomplu jinħolqu opportunitajiet ta' kwalità filwaqt li jafferma l-appoġġ tal-Gvern biex jinċentiva l-investiment. Min-naħa tiegħu il-Kap Eżekuttiv tal-Lufthansa Technik Malta, John Mahone, tenna li dawn l-aħħar 20 sena kienu mimlija tlajja u nżul, però kull sfida irnexxielhom jelbuha. 20 years is not just the passing of time. 20 years really signifies the commitment and the strong bonds that Lufthansa Technik now has with the island of Malta and with the staff that have worked for us for the last 20 years. So 20 years has been, it's been full of growth, it's been full of challenges, but we've overcome all of those challenges. We're now in a position of strength and we're looking forward to the next 20 years. F'indirizz li għamel iċ-Chairman tal-Lufthansa Technik Malta, Dr. Alexander Forsenger, irringrazzja lill Gvern Malti tal-appoġġ kontinwu biex Lufthansa Technik Malta baqa' tiġbed lejha l-aqwa linji tal-ajru fid-dinja biex tkun ta' servizz għalihom.